Туғандар, салам алейкум, чарбагерлер, ағалар, инелер. Бүгін Құдай бұйырып, мына кетменді желкеге асып, дыйқаншылықты қылып жүрген Смайыл ағамның үйіне келіп қалдым мен. Тағырақ айтқанда, огородына, бағына, şu мейнет қылып жүрген жеріне. Смайыл аға, салам алейкум, барсыз бі? Іштеріңіз жақшы бі? Орба сырқабай, бардан бақуа жүресіз бі? Рахмат. Жақшы, бұл сізді күшті бағбан дейді, бұл анарлары бар дейді, кішіне анардан біздікілерге түшінік беріп кетесіз бі? Қандай дейсіз? Майлы, қолдан келішінше. Şu anar. 2004 yılı çoğun adır bolçu, jarlar bolçu. No, şu jelleri mi o jelleri? Jeller, Şöyle sürdürüp, açıp, özleştirip anar baktılığımız. Kaltegin Özbekistan'dan alıp çıkıp sayıp anar Ali Rami sort. Bunu anarlar ha, bu ne? Bunlar kurmalar, bunlar. Kurma. Ben bunlar ben koydum da bulayım. Kalganlarım. Yağı yemi oturguzasız bu жерге. Yok, otkuzuk koydum, ulaş gerekti. Ulaş gerekti? No, tüyüne badran ekan. Onlar yağına iki ben koydum buna badrandı. Arjağına patpilyon kektiniz ha? Ya patpilyon, hem bir yağdan daha. Bala çakaga cegilikte. Tamam tar bozar içine. Azıraktın ha? Azırak. Bir anarbak. Anarbak. Anarbak kança жерде? Dıykan ağa. Anarbağım 200 tüpçe bolçuda anam bir yada 2014 yıl katta soğuk bolganda жазды. Mart'ta boldu. Oşunda soğurup ketdi. Soğurup kettin hatta. Qaytadan жаңıladım. O tagine karşıya koyduk. Bekar jatpasın diye. Bekar jatpasın diye. Karşıya jigistiriп algandan keyin içine bir qatardağı badran ekse bolot, pomidor ekse bolot. Bekar jatkandan göre paydalanış gerek değil mi yerde? Jatkandan göre paydalanış gerek de, nalog tutulaş gerek memleketke. Poложено anam. Mehnat kılış gerek de. Kılış gerek. Qaydan tavuş gerek de. Qaydan tavuş gerek, bala çakanı bagış gerek. Şunday. Endi bala çakan menen şu yerde bizde. Balдар Россияга барбайт. Şerde tirikçilik kılасыңар барыңар ha? Hamamız şu yerde. Büyük şeyler var, Xudoga şükür. Bilisinde açkan jerim var. Yaxşı. Bu emi anardan kişine süylep berin emi? Dıykan ağa mağa? Anardan emi. Bu anar kança жылда şu darajaga keldi? Anar 3 yılda öyle birinci meyvelerini berişti başlagan. 3 жылда? 3 yılda. Былтыр okmuş da zor bolgan. Былтыр zor boldu. Uda kalasam da buyursa pişkanda kelsen yer, pişkanda üstünde daha bir alıp koy veresin yer. Ama ayakta kurma bağım var. Ama eteginde. Telekler var. Şun barın özüңüzse ermek kılıp жүрөсүzlar karaba. Bu anardın пайда зыяны кандай экен? Şunu айтып кетиңизчи, пайда зыянын. Anarı faydası bolsa var, ziyanı yok. Mana masalan tagiga bir narsa da ekse bolot, çoğoy kucha. Arasına deň ha? Arasına, Anan keyin bugün meyvesi ham nimada şifa başta mындай adamga öt böwürge Paydası küçtü. Faydası küçtü. Anar zegele degen doktorlar köp bolot ha? Hali ötü dimdelip böwür ağrıp atkan adam bir tane anar jep alsa şunu sırası faydası bilinет de. Bunu paydasyny aytyňyzçy emi, paydasyny. Başında ele paydasyny aytaýly daga, anan keyin oşoňa garap menetini aytyňar ha? Faydası anan. Былтыр жакшы болгон жылы канча доход кылдыңыз? Секрет болсо. Endi sekret yok, bizde Sekret yok deň. Это 50-60 ming so'mlik sattım okşaydı. Mesela granisi açılıp ketdi, anar köpeyip ketdi. Şunday nima bo'lib ketdi. Oşanerle 50-60 ming so'mlik sattınız ha? Xudo kalsa endi buni qishda saqlab, nima qilib satsam bo'ladi. Jayinda klientga shart. Ordinlar satib berdingiz ha? Былтыр kichkina kasal tegdi, hali jarılib ketdi, kurt bo'ldi. Anın sırrını ham o'rgandik, yo'qotishi. Şu qilish mehnati açıp kömüş qiyin, alas atak ekip qo'ysangiz, ko'chat qilish masalan buni kaltagidan qirqib öyle. Kaltagidan qirqib öyle, unda seriya sayib qo'yasiz. Kartoshkani singari ekib turib, suv qo'ysangiz 1 yil, 2 yilda tayyor bo'ladi. Monda moşağın 40 turli jerge sayib qo'ysa bo'ldi bu la? Onu 40 turli sayib qo'ysangiz? Shunday qilib, burayta 30 cm qilib qirqib qo'yasiz. Turtunda sayib turib, jan boshlatib, suv qo'yasiz, bo'ldi. Bir yil çöpten qarab tursangiz, çöpni bastırmay. Yok bo'ladi. Oşöyle deň. Oşonda bir 50-60 ming so'm dohod bu ordundan satkanda eger uydan saklap satkanda kança kılsa bolot ele? Uydan saklap satıp, жаңы жылга барып satsa
100 000 üstünde болот да. 100 000 üstünde. Hem meyve berişi baştalgan. Hali o nolarçı mı? Adamdın sanında yok etet. Çoğayıp. Meni atam rahmetlik ekkende uyda bağım var edi. Anar bağım var edi. Endi uyda anarlar yok atıp meynet köp eken dep. Oradan gilas kılganбыз. Gilasam zor bolgan uyda. Berge anar kıldık. Endi Жашыңарда анар жеп чоңойгонсуңар, а? Жашымыздан açıp gömüp şunday kılıp жүргенбizde. Bunu hem oşanda açıp kömüş mehneti var deysiz. Bunu şerge gömösüңөр bu. Üşügürüp ketпеш üçün. Gömöbüz. Жазында. Kança toprak nasıl kalış gerek? Bir 30 cm bir kança 20 cm bir. Жоқ. Кичене эле жабылып турса болду али. 5-10. Уш урбасын. 5-10 cm'li jabılıp tursa oldu gende jerin astında. Onu yaka jatkızat kelsiңер да, баары кыйшайып турат, а? Кыйшайып турат, жаткызып коёбуз. Кайра чыгаргандан кийин монтип тиеп коет экенбиз мондой ачакай менен. Ошондо бул канча жердеги анардан ушунча доход кылып атабыз? 10-15 сотик. 10-15 сотик, э? Азыр баягы 20 сотик чеги барлар кылса болот экен дейдин алдын эле буну. 20 сотик чеги барлар кылса болот. Беймалал. Бул сууга кандай? Мына адыр жерде турат, бери сууга кеңирле бери. Сууга жакшы да эме мана азыр бир сугарып койдум. Бир сугардыңыз, а? Кененчиликте пока адамдар огородторго суу керек болгон боюнча бир сугарып койдум. Энди адамдар бир суудан чыгарганда булам гүллөп, гүл көрсөткөндө бир суу кояман. Ана жумурткада болгондан кийин суу коёмуз. О, основной бу август сентябрда чатты бул суунучу. Анда адамдарга суу керек эмей калады. Мишет кылбайм бирөөгө. Эч мишет кылбайм. Жакшы экен анда. Бул жанагы ширин анардан экен да? Ширин анардан. О, нарада 3 катар ачуусу ham бар. Бягда шириндан бар, түйөч дегенден бар, каркылыдан бар да. Бул алиги сатыш жагынан кандай эми? Дыйкан ака, бул анарды сатыш жагынан кандай? Клиент көп эле болобу го? Кудайга шүкүр, жакшы клиенттер. Клиенттер менен жакшы мамилебиз, жакшы мындай ачак келип алып кетеди. Өзүбүз мына Жалал-Абадка, Ошка, эме Бишкекке алып кетишеди. Ушундай бактың мына туугандар. Буну али атыр боюнча али сюжетке тартып койгон жерим ham бар менин документтеримде. Кандай атыр боюнча. Бул жер эгин эге турган жер эмес болчу. Сүрдүрдүңүз бу жерде? Катта сүрдүрдүм да. Сүрдүрүп тегиздедиңиз, э? Трактор менен. Мынакей туугандар. Эгер силердин таяр жериңер турган болсо, бир аз денеңер чымырап кетсе деле боло берет. Могу ушундай адыр жарылуу жер болгон экен бул жер. Ошол жерде агам сүрдүрүп мына узундугу канча бияктан 50 метр эле чыкпайт тур, 30 метр эле. 30 метр биягы узундугу мындай экен. Кыйтык жер экен да бул жер, мындай угул жер экен. Ошол жерде агам бак кылып, пастырымда ham жер бар, көрсөңүз, ана помидор эмелер экип койгон пастыр. Дыйканчылык күчтүү дең. Эрмек ушул жерде экен да? Ошол жерде, балачан бак ушул жерде, рызкым ушул жерде экен да. Кудайым ушул жерди себеп кылып сизге рызык берип турган экен да. Кудайдан сурады берди. Мына туугандар. 15 сотик жерден анар эксеңиз 50-60 миң сом өзүнүн ордунда бар экен. Эгер анарды мен дагы барын кайталап кетейин. Үйгө сандыкка салып сактайсызбы, сакташ жолун үйрөнүп сактасаңыз, Кудайым насип кылса, ошол эле 50-60 миң сомду 2 эсе кылып сатсаңыз болот экен. 100 миң, 120 миңге чейин сактап сатса болот экен да, ага. Олтур мен основной 30 сом, 40 сом эле сатып бердим да, мен али турган жеринен эле посредниктер алдым мындай, кичине элден элге нак болсун, пайдалансын деп. Менге бияга Кудайга шүкүр башка нерсе метет деп. А так буну 100 сом сатса болот килесин. Килес 100 сом сатса болот экен. Мына бунун бакты бак кылып албай, мына арасында картошкасы бар. Ага мына жакта помидор, бадырың, түрдүү мөмөнүн баары бар. Небере чеберлери жерден багып отурат экенсиз да? Бул башына эмне эктиңиз? Анардан сырткары дагы эмнелерди эктиңиз бу ягына? Анадан баш сырткары эмнеде курма багым бар. Бердем кичине бир 5 сотикче жерде курмам зор, жакшы сортлордан. Ромашка бар, королёв бар, шоколадный бар, анысыдан бар. Ана улдуйда ham жерим бар. Жакшы да. Керектерди эктим. Жерден али суунун вообще али хамеодан пайдаланса болот да, сууну али убал кылбастан до. Пайнапты жөнүндө чыгарып бердиң, айлантырып жылан кылып, сонун тип жылан кылып, жылан кылып, текесине бир нерсе экип кетесеңиз, көгөрүп кала берет. Карагыла жаратылыш деп туугандар. Ана мына жерде помидорум бар мына. Помидор бар биякта мына. Охо, дыйканчылык күчтүү экен. Керектер бар. Кичинекей жери болсо дагы баардык жер үнөмдүү пайдаланылган мына.
О, жаңақтарды екіп қойғанмын. Су кәм бара тұрған жерде бадамды еккенмін. Мына кетуғандар. Мен өшеқа түшіп алайын. Помидор. Помидор ектіңіз бе аға? Бұяға помидор, о, мына жаққа. Қандай сорт помидор ектіңіз бе мерге? Боран деген әлі жипкалап тұрғанда. Баяғы шәкәрәп жау беріп жүзінен, Құда қаласа? Құда қаласа қанша керек болса келе берсің. Болды. Жаңақтарды еп қойдыңыз? Жаңақтарды еп қойдым. Мұнда ылды енді жан башында бадамды екіп қойғанмын. О, арған бойларға таллар екіп қойғанмын. Керек адам кеседі, башқа қылады, пайдаланады. Енді қолымыз келген шу іш шуйда енді. Бекер жатпасын деген жерді? Енді екі болғандан кейін әркім өзінің ішini біліп атқарса, кетмен уақытында чапса, әлеге отырғандара әмесін хамысы мемлекетіміз өнекет зор болады. Құда қаласы да? Істеш керек деген. Кележек яқшы. Бір-өзіміз алда өлі допын тәшерге жүрер берсек, ә? Осындай қысағылы, мехнат қыса зорды. Мұна. Жырғайшын ет, оғандарым. О теректердің астында, мұна, қарағылай. Бияқта диқаншылық, мұна. Диқаншылықтан помидордың арасында бір чөп жоқ, мұна. Бары таза. Мөмө жемесе ел қоған ағам. Жерге келіп, бұл нервтерді дамалады екен де берді. Оны көрдіңіз ме, емелерім бар. Сливаларым бар. О, сливалар екен де олары? Испан деген. Испан деген сливалардың олары? О, жаңғаларынан сорта ғой. Ақмаңыз. Қаңғартқы жаңақтар деп қойды. Шоңға оқшағандар екен да? Кәтті. Маңызы тынығынан. Маңызы юқа көчок. Зор екен мұна. Мұнда машқадағы жері бар бұ? Пақта сақты еге тұрған, мұнда жер жоқ бұ ерде? Үліштерім бар. Үліштерімге туғандарымға бердім, пайдаланғыла деп. Бәдек ішті, мәкке, пәкке. Бұяқында жері жаулар ұяққа беріп. Берді өзіңіз ермек қыласыз да, берді? Өзім ермек қылып. Мұна ке туғандар. Базарға ап шығып, саты, отырауыз да мұна, өткізіп, өшедегі коммерсанттарға өткізіп, помидор теріп алып аға. Бәдіріңді өткізіп, нарқы мөмө жеміштер түсті, аларды өткізіп. Бір ерден 2 метр хасыл аламыз да, біз Құда қаласа. Азыр, араққа мәкке кеп қойды, мәккені чау атам, чауқа кеп қойған, қарыш болып қалды. Bir қарыш болып өшіп қалды, мәке? Аны ағыстайлы орып алып тұр, оны басай капсты екеміз. Алып пішет. Ордына. Ол кешкі болып пішет, а? Кешкі ол. Ақырғы? Ақырғы. Ана, оны ям сақтап қойып, марқа чайын апарып сақтадыз. Сақтағыштар бар бұ? Дықыныға? Сақтағыштар бар бұ? Хранилище бар бұ? Сақтағыштар бар. Қайырға сақтай саларды капустаны? Чектерді балдар навес қып қойғанма, специально міне қылып. Петровымды шамал айландырған. Ошелер тізіп қайауыз. Түрі өреттен, ә? Түрі өрет. Сақташ жолы көп. Яқшы кен онда. Ана бір үйретес банда, бір көрсетес бақ. Капуста егеп қанша сақласа болады? Осыны келе бересің, қачан мен осы. Шындай опыттар бар дең. Өзіңіз қанша жастасыз бір айтып қойың өзіңізді? Мен 68 елменді. Нече келгеніммен сапласқайым, қолым демейді, ішім жоқ. 68 болсаңыз, егер 70 болғанда нар жақтан 30 бияқтан 51-ге, 53-ге шығыпсыз да сізді? 52-ге өтіп қойым. Биыл 53-ге шығады кесті, 21-ші жыл бітті 53-ге шығады кесті. Құдайым өміріңіздер жашып өтеді кесті мұна. Суларды қойып тарапсыз да бияқтарға. Берге. Şimdi baklajan ektik. Baklajan. Kichkina kechroq bo'lib qoldi. Bo'la beradi. Лучше, чем ничего дең. Шындай. Анда бір капсулары көрсетің дейқан аға. Сізге ішіңізге егелек. Мұна пешенеңіз жылтырап жүре өрің бияқта. Рахмат. Сіздерден бар болуы. Шындай екен туғандар. Жаратылыштың қойында нервтер демалып, шылдыраған суыны мұна қарақла. Шылдыраған суыны тарап, бізді әгәптіп қойдың. Қайшы жерем не дейді? Түндіткен не дейді білбеймін. Жөгөт дейбеймін не дейді. Шелерге суыны ачып отырауыз не. Ondan çıkın sonra narkış çet, narkılan çıkındı narkış çet çünkü içeri etken olacakta bir. Aylanıp su, vapşı bekar ketmedi. O narkılatta aylanıp gelettiğin. Buna kasıl ketedi. Ayraq barıp durup çoğarga koştup ketedi. Şimdi yılan bol ağızdı sunu. Çekesin ekip ketergenmiz. Perek. Neme olsa. Oradan gelişince. Kayırdım neni götürüp saçına ekip. 1 metre yer bekar жатпасından, kızmatısından. Endi elge payda da biz ötüp ketsek memleketke kaladı, elge kaladı, bala çaka kaladı, şular terikçilik kaladı. Onda yerler juda köp özleştirse boladı. Bu jelketse su beker akıp uval yatadı, bu просто kıgan adam yok. Onda da yerler ham var, oşellerde ham sular var da. O nar kırları? Kırlar. O şu kırlarda dedi o bundan. Badam sadam ekip koysa
Кайракы нерсе бөт. Кайракы нерсе да. Секин боло берет тең. Боло берет. Ама просто мехнат кылып, жолун билип кылыш керек. Тудагынан сурап биринчи. Endi yer birinchi Xudo'niki da. Anki mamlakatniki. Xudo buyursa mamlakat bersa eldiki ishlab yuraveradi. Просто biroz talashpay, boshqa qilmay. Mehnat qilayotgan odamni mehnatini hali настроениесini o'ltirib, shunda yuraversa mamlakatimiz yonib ketadi. Qirg'iziston keyin hamma yo'q yetarli. Просто mehnat qilish kerak. Mana, tuğanlar. Jergenen deydi. Qancha monga o'xshagan qiytiq-miytiq yerlar жатат bizde dedi ağam. Mehnat qilsak Xudo qalsa, jer Xudoydiki, andan keyin mamlakatniki, keyin Xudo qalsa biz dehqondardiki. Ashunaqada. Siz tinch bo'ling. Rahmat. Sizlar Peshenenge qiltirib yuravering ha. Shunday bir estelik bo'lib, video bo'lib qolsin bu sizdan. Xudo qalsa dag'i kelib turaylar, dag'i uyretib turing. Bilganingizdek, kapsularni qancha saqlaymiz, qancha 5-10 so'm pul topamiz uyretib turing. Bir yashog'ingizdagi 53 yillik yashodan opitni yoshlarga bo'lishib keting ham. Bo'pti. Do'stlar, tinch bo'linglar, bar bo'linglar. Assalomu alaykum baringlarga.